Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Filipo, Kapitulo 2, versikulo 4. Saan la at ipagimbagan nyo ti kitaan nyo? Kitaan nyo matipagimbagan ti tunggal maysa. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok dito programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Umutang kayo nga minan ay ti pag-abroad ko. Tapno makalungaw tayo matan, manang. Ag-abroad ka? Idi pa ya planok day ta, manang. Awan lang amin gastusa. Ay, kat umutang tayo Di, nasayaat no kasta. Bayadan tayo mat, inton makapan ka. Ay, wan manang. May patarimaan tayo pa yan day to'y balay tayo amarmarban. Ngamne, talaga nga ag-abroad ka Wan manang. Day taa talaga tiwagas nga amok tapno matulungan kayo. Sige. Pindaag amin akaarubang utangan para kan ka, ading ko. Papanam, Lita. Mapanak ko maumutang, manong. Ang mga noad da kwartam dita. Anwam ti kwarta? Pag-abroad ko man ni Annabel. Ni Annabel? Ag-abroad? Kastamot ti kunana. Dakil ang makatulong kada tayo no maka-abroad. Iso apag titinulungan tayon ati gastos. Sapay awan mat nga rod kwartak. Umutang tanan. Sige. Mangkita kiti pagutangak. Ay gayam manong, genuang mo. Mabalin mo mat nga ilako. Ay. Kakaisuna apag-araradok iji talawon. Ilako kit din. Masukatan to inton maka-abroad ni Annabel. Annabel, asino ti ibagbagada nga ag-abroad? Siyak tatang. Anya, ag-abroad ka? Wan tasyak lang mo ti single kada kami atalong agkakabsat. Ni manang, amok asaan na amapanawan dagiti anak na. Ni manong, di namot mapanawan di taltalon na. Pangalaam nga iti usaram nga pag-abroad mo, balasang kao. Makaamupay lang damanong kan manang Tulungan dak ita, ta tulungak tumot ida. Kasta anak kao. Agtitinulong kayo nga agkakabsat. Saan kayo abaybayan no maka-abroad akong tatang? Maigatangan kayong tupayan iti wheelchair yo. Uray saan na kon apanunutan anak kao. Ti panunutam kitday, ket ti masakbayam. Agurnungak tatang, tamang ipatakderak to iti restaurant. Ay, katwan anak kao, ta isumat di hilig mau, day ta agluto-lutaw. Apay, anya ti masapul mo? Ay, wako auntie. Ibagamon, tani, inak makisugal. Umayak ko maumutang, auntie. Day tala umut-utang ti aramidam. Basta umutang ka, siyak ti pagtarayam. Amok nga dapay lautang ko kada kayo, auntie. Nayunak ko Taag-abroad ka no ni Annabel. Anya? Ag-abroad? Auntie. No kasta nga ag-abroad, masapul nga rod nga adda interes ti utangam. Ay, sige auntie. Basta mapautangan dak. Ibagam ka ni Annabel. Ta isuti umay mangala iti ipautang ko kenkwana. Ni, apay auntie, saan mabalin nga ito julaangan kanya? Awan pa nagtalag ko ken ka. Ni Annabel ti umay mangala. Sige auntie, ibagak kenkwana. Adu nga minan ti utang ni manang mo kanyak. Iso asaan akon nga agtalag kenkwana. Kasta ka di, auntie? Wen. Talaga ka di nga ag-abroad ka? Wan, auntie. To'y kwarta nga ipabulod ko ken ka. Adda interest na. Maawatak, auntie. Apaman ang makapanak kat makasweldoak, agbayad ak to na dagos, pati interest na. Nasayaat. Agkin naawatan tanukas ta, Annabel.
Ilako kon Januang ko, tatang. Awanan ati pagaradaw, anak kaw. Tapno makapag-abroad ni Annabel, tatang. Masukatan to. Katamangan no agbalinton adwa. Nasaya at man nga raw, nutulungan nyo ni ading yaw. Una, tatang. Tapno rumang ay man mo ti panagbiag tayo. Tanay, kitaan nyo dagiti kaaroba tayo. Nagdadakkel ti babalaydan. Kan nakagatang da payan itilugan da. Wan nga raw, anak kaw. Da tayo laangan ti marigrigat, tatang. Agflight akon manang. Ni, nagbiitan ading ko. Basta da kwarta nga usaran iti panang iproseso, mabait laang ti makapag-abroad. Ay na, saan da kan ama itulod ije airport? Tawan mo ten kwarta tayo. Basta tilaglagi pa. Noon manang, amok. Igatangan kanto iti pabanglom ken bag mo. Saan aday tati una ading ko? Anya ngay nga rod. Siyempre, bayadan pa adag iti utang tayo. Wan manang, jak malipatan day ta. Nang ro na di utang mo kini Anticora. Amumatan day jay. Istoryaan nan tumanen no saan tayo ang makabayad. Isunton ti una ag abayadan manang. Alang nga rod. Ne, agan-anad ka ijay Day talaunay sa lunat mo. Di mo baybayan. Itulod ka laangan ije paradaan, ading ko. Wan amanong, Numabalin ko itulod da kan ije airport. saanan manong. Inton agawid ak tulaangan nga umaydak sa batan iji airport. Una, taaddan to kwartam. Manong, kasanon nga Januang mo ana ilakom. Saan mo napanunutan day jay, ading ko? Tinapatag, maka-abroad ka. Agyaman ak manong. Sige. Aglugan kan dita tricycle ko. Awan nga tang tinalipatak? Panunutam analaeng, ading ko. Narigatan no adda malipatam. Nag-flight gaya man ni Annabel. Wan, hora. Makabayad nga tan inton umay abulan. Adya, agsingir kan adagaws? Ay katuan kastamot ngamin tinagsaritaan mi. Sa bagay, amaw ni Annabel atong palan tinagsaritaan yaw. Nasaya at no kasta. No imbaga na abayadan na, bayadan na. Ay saan akas ka ni manang na? Di na amaw ti agbayad. Adya, apay, adda ka di utang na kan ka. Ay ado Ado ti utang na kanyak. Apay akas jay nga anak mo? Imalalaan na nga ta. Ay unayan ayaday nga anak kaw. Nagrigat asingiran iti utang na. Itarayan nakpay no kas jay asingiran. Ay, pasensya amon tanarigat mo't ngamin ti panagbiagda. Imbaglakan ka, tanawadwad ti panagbiag mo, taagpinpinsyon ka. Ala, innakon manong, di mag-asaklaan. Ta ipalagip ko tay utang ni Annabel anas ka na bayadan na. Sa dino ngay ti papanam. Ay inak makisugal. Amumatan kanyak. Saan akompleto ti aldaw ko, no sa anak ang makisugal. Ay na, nagsweldo tamatlaangan. Anya nga ti planom inton day off ta. Si Kangay, anyat planom? Kaya't ko kumati ag shopping. Di sige, mapantag shopping. Adda ngamin bag akayat ko agatangan kat. Ay na, nabayaga kun dito abroad. Diyak pa'y na ito rin tigimatang itibag. Nagngingi na ngamin ti presyo dagitibag dito eh. Anya nga ti serbi na agtrabaho ka. No saan mo agatangan ti kayat mo? Imbag si ka taawan ti supsuportaram a pamilyam ijay Pilipinas. Anya nga awan? Pudnong awan pa'y pamilyak. Ado ti utang ko anas kan abayada. Ay, no siyak, agyaman ak iti Diyos. Tanabayadak aminan nga utang ko. Siyak,
Mangrugiak pay laang nga agbayad. No kasta nga rod, nasaysaya at matlaang no agbayad ka pay nga umuna iti utang mo. Narigat no itantan mo pay lati panagbayad mo. Nangruna no adda interest na. Awan ka di pa iti ibagbagan ni Annabel? Manmanumat nga umawag. Kasano nga rodin nga, jainwang ko apagaradog. Bayan nyo manong, tadamagak to no umawag. Nasken ang makagatang ak matlaang itinwang. Amo na day taabayadan na. Isupay nga rod tinangibaga, sakbay anag flight. Huwag nga rod. Agkarasubli dito ni Auntie Cora, taong may agsingir. Ngam awan pa'y magtiimpaw it ni Annabel ang pagbayad na. Manong, adda akmanan. Nasaya at maan, takanayon ka nga umay agpasyar dito'y balay, ading ka. Awan ka di pa'y timpaw it ni Annabel a pagbayad na iti utang na kanya. Awan pa'y mat. Nagrigat mo't gayam asingiran day dyan nga anak mo. May samot at tiwad nga agbayad. Ni manang nangamay, ti kanayon na akasarsarita. Amukla ko matinamber na. Tasyaklangan ti umawag kan kwa na. Ala, ipalagip kun tao. Manay na yun ang ti interest ti utang na. Day tangarod ti rigat na kat, ay unay ayan. Ay katuan amanong, umad-ado ti bayadan na no kasta. Ay na, pasensya amon ajay ka anakam ading kao. Ay, amukla ko maatiwid mo't nga agbayad day jay aburidak mo. Tadya kon pinautangan iti kwarta. Ala, ipagpagapumla kanya kaon. Pimanawan ni Auntie Cora, tatang. Wan, kapan pa daw na. Nay, ada kagayam di taunag. Damdamagan na no mawawag ni Annabel. Day tangarod ti problema, tatang. Saan mat nga umawawag ni Annabel? Agbayad mat kumaa kadagiti utang na. Ni manong mo pa'y urayan na jay bayad tinwang na. Tapno ada igatang na ti pagarado na. Amok, tatang. Mababainak mat kadagiti nakautangan na. Ay, anya laangan ti maibagbaga dagiti tattao kada tayo. Day tangarod. Nangrunakin ni Auntie Cora. Naglaing asumao. Sigurado Ado manan ti istoryana, no kasta amapan makisugal. No apay mat nga minakasdyan ni Annabel. Nagabrod laang, nalipatan nan dagiti utang na. Kunakon ka. Bagay ko day ti ginatang ko abag. Ay, kunak ano na pintas. Kasla ordinary laang mat. Saan basta ordinary day to'y? Nangina day to'y. Dolyar ti bayad na. Ay, uwan gayam. Napanamaya. Nag-shopping manan Nabatim ti cellphone mo. Nagado miss call. Iso nga rod nga imbatik, tanagado ti umawawag. Diyak kaya ti maisturbo. Ne. Oy, adamanan. Madamdaman, nabanbanuga. Amok manan, no anya ti ibagada. Hello, Annabel. Amo kon ti bagamanang, agsingir ka manan. Masapol nga agbayad kan ito utang mo kini Auntie Cora. Aguray mo't Apay nga min ayata itantan mo ti panagbayad mo. Awan pa'y pagbayad ko. Agsusweldo ka? Awan pagbayad mo? Anya ka magtan manang. Nasken nga agbayad kan, tanaatake idi kalman, naka-confine. Di ka man manang. Di ka mamati? Agbayad kan, tapno adda igatang na iti agas na. Ay, marurudak. Oh, apay. Agbayad ako na iti utang ko kani Auntie. Tana-ospital ka no. Ay, unay kamutan Annabel. Inuray mo pa'y ama ospital? Sapay addapay ko magatangag asingsing kan bracelet. Ay na, imbagakmut kan ka. Una pa'y abayadan dagiti utang mo. Si kaman laangan ti mapan mangipatulod.
Total, rumar kamot laang. Sige Agyaman na ka. Auntie, umay kubayadan ng di utang ni Annabel. Ay, agyaman na ka, taagbayad mo't laangan. Imbagak ngamin ana ospital kayo. Tapod numat. Dandan ni saan pa'y amamati Ay, umuna apan nakaataakik na ito Wan nga rod, auntie. O alag, paimbag kayo Wan, kaanakahan. Taumay kayon tumanan bisitaan dito'y ospital no addawaya. Hello, Annabel. Ay, awag kayo nga awag. Amuyo nga Duterte Aramidag. Apay ayamanong. Jay bayad ko matinwang ko. Kasapula kong ti kwarta. Aguray kayo mo't kabaybayad ko pailaan ka ni Auntie Cora. Kasano, natawunanan. Saan ka pailang agbaybayad? Agbayad akto ka di manong. Ay naading ko. Nakakaasi ti panagbiag mi dito Tulungan na kami taday takat nga rod ti ingkarem. Da kayo mo't tan ati makaamoy ti panagbiag yung manong. Ay na, ading ko. Idi addakan dito abroad. Nagbaliw ka matin anaming pinsan. Ay, kaano nga taaya ang masukatan na ito'y atap ti balay tayo. At nay, agtad-tad. Wan nga rod, tatang. Daytoy ti ibagbaga idi ni Annabel nga ipatarimaan na. Ngum aging gaita, awan pa'y mo. Kalpasan at tinulungan tayo. Saan na tayo nga amamao? Ala, bayan yung tatang. Barang makapanunot tumat laang. Nay, adan samat agtad-tad dito'y batog kao. Aywan, sige tatang, umakar kayo. Dito'y kayo pa'y laang Tamangala akman iti planggana apagtaya iti agtad-tad. Na-terminate Terry. Ay, unay matdaytan. Talagamot ngamin analas ti ugali dagiti amo. Kat, anya ngay ita. Tulungan nakmutan Ay, katwan Asino kumapay nga iti sabali nga agtitinulong no saan ada tayo Pilipino nga ada dito'y abroad. Malagip ko lakot dagiti kabagyak. Kanti pamilya kinji Pilipinas. Diyak man laida na tulungan Apulos. Diyak pa'y nabayadan amin nga utang ko. Ita, na-terminate akon. Kasanupay itan. Di ka madanagan, Annabel. Tulungan ka. Kat inton makastrak ka iti sabali at trabaho, un-unaam kumadag iti prioridad mo. Agbalin ko ma-eleksyon, tinapasamakken ka dito'y. I-priority dagiti utang mo abayadan, kabayatan ti kaaddam iti abroad, tapno iti udi na, awan to ti agbalin aparikot mo. Papagayam, ditan tinagibusan ti maysapay apakasaritaan, ana itampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Michael Lugitan. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.